Oi, arauga kwina andu macokete guikara nyumba njega maofici mega cina aircon makauga 500 ti mbeca. Nyumba ikarite nyumba njega maofici magoro mwina aircon no marauga 500 ti mbeca. No andu maramwira atiriri 500 makiri 500 onake maramwira itikoci 5 ikoci 475 ni undu wa kuruta. Ici ni ire kuici hena empowerment heanagwo ya 5 riu andu matireko makinegena muno riu auga aria maranegena ri maraurutirwo neci makana cokete kuraka ati matingimenya uhoro wa real hustlers na niguo turonire ambatitie mwako riri marau arateng'eragia uria wangi na kuu akimururia kuria akimuona niguo ndiraigua ndunona ndironire ndona kura ndacoka ndari katathama ndirona ndukiaga nyumba permanent uthie ona gikorwo ni agathia kauma giti-ini na gaikara na urio goka akaingira raka broad ai ni ndigithondeka nyumba uguo ngutigire ona mwanjeheria broad based government broad based ndio hara hivyo ndio hapi ndio kwa ndio daraja kuruma na vita broad based in short re not our Kaniaru University is another slang no Kaniaru no karitwo methire Kaniaru to compensate okay uri otarie bata ni ukire naragira yarokera ka Miss Kalonzo Aba wakwira 2027 korona yako ndiwe nikiji kana nitumite nyitire areko etoro kana kamuti areko madraigwa Miss Kalonzo ndaririkana kwa sokuhe wako ya soprano ngui koragwo na muthuri ucio Kalonzo kagwere haya ndukai gwikairio guo buruni ukurire ona turarigwa atiriri tugucoka twiki ata no igure maundu maikaire tondu turi hau ri Gavana Kimani Wamatangi arendekithia Thika ituike smart city. Umuthi atinda Senate akiguithia masenators mahitukie riendekithia riri. Kimani arauga Thika kuri na iganda, makambuni, mabarabara, mathibitari, biashara cia kirathi kia iguru na gutiri uria ungi urabatarikana gutua Thika ta city. No ongereire ati hari gitumi kiria giatumaga Thika inanio Birmingham ya Kenya. Erite Senate ati muingi onaguo no witikiririe Thika na igimatire gutuika city. Na kwi aria magiukite guku comment section ta muiriri wa micoro augite I'm living testimony that Thika deserves to be smart city. It's my hometown. Nake Joseph Garuya augite na Mount Kenya University ndio thibitari ya mumwe Kenya guthomithia nurses mathomo maria aciari marihagira ciana igathie guthomera India. Na nimwe India niyo itamburitwo na urigitani munene. Nake Beatrice Macharia augite I support him if it became a city. More development will be seen. E.g. construction of roads, houses, land will be valued and employments.